Allin p'unchay, kunan ñawirispa kasun Diospaq qillqasqanta. Apóstol Pablo pasay munarqa Pascua fiestasta Jerusalempi. Chaypi pay predikananpaq Diospaq qillqasqanta. Chaypuripi Apóstol Pablo tarirqa yarqayta, nanayta, llakiyta, pero mana importarqachu. Pay saqirqa kay qillqayta kay libro de Hechos capítulo 20 versículo 24pi maychus niwanchik. Chaywanpas chaygunata mana manchikunichu nitaq wañuytapis. Manchayri tukuchiy munani tukuy munaywan Señorpaq mandasqanta juntaspa. Willaspa Diospaq munayninta evangeliunta. Kunan noqanchikta Diosninchik chiqllawanchis, qanta noqata willanachispa evangeliunta tukuy munaywan. Tal vez Pablo hina noqanchispis tarisun yarqayta, nanayta, llakiyta, pero mana sapanchischu kanchik Diosninchikwan kasanchik. Chayrayku ama manchikunachu tiyan. Bendiciones.